Evo sad Ceca čita. Zajedno ima odeljenje 406 generacije 1979 dali čitulju. Ja bih vas molila da ako hoćete mogu da pročitam šta smo napisali i onda da pomožete. Znači, posljednji pozdrav drago razgovor starešini, Vojislav Aleksandriću, profesoru matematike. Zbog takvih ljudi, kao što ste bili vi, cenio se poziv profesora. Umesto da umeli ste da nam pokažete koliko su značajni, znanje i dostojanstvo odeljenje 406 generacije 1979. Ovo sam čuvala za ovaj trenutak, pošto me je moja drugarica Branka Blagojević sa Nijetovi zamolila da to ponesem i svo vreme mi je stalo u kolima. Evo ja bih još volila da vidim što ću da Inače, nekoliko nas je bilo ovdje na komemoraciji i njegova supruga je pročitala bilo ovu čitulju koju smo dali i bila je fascinirana da iz generacija koje on što kaže izvao na put i bio je razredni, da smo jedino naše odeljenje je dalo čitulju i nije mogla da poveruje